Un glorioso maín tapamo. Ahora, nos está iniciando un luna novo. Riba el día de preparación aquí, para que es sábado santo de nuestro Señor. Y nos lo queda de gran forma bendicional. De esa manera, nos hogar, nos familia, amistad y contacto nan oponente nan también lo está de gran manera bendicional. Señor, está dándonos una instrucción para vida y para viva hoy por medio de la siguiente palabra. No stop de leer el book de ley aquí nunca. Medita riba de día y a noche. Y así precis manera tienes que be denje. Pa sobra. E ora ei lo logra bon metanan y lo botín éxito. Josué 1, versículo 8. Este un poco de instrucción aquí que dado a Josué. Ta é promessa 5 buquinan do Testamento Viejo só estava a existir. Sin embargo, não tem tur instrução para riba vida que está agrada a Deus na primeiro lugar e de servir para que nos proimo na segundo lugar. E na de terceiro lugar, para satisfação, gozo e desenvolvimento personal, tanto de Josué como nós hoje. O book de lei, maneira ela queda describida no texto, está Gênesis, Éxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não está queda chamar o book de lei. Está é fundesse de Bíblia completo e está no momento que nos permite cada decreto, instrução, estatuto, mandamento, lei e juízo e precepto e palavra que dá aplicada em nossa vida, nos ganha netamente o qual que Deus está desejando. Cada de elementos aqui tem o propósito solemne de formar-nos, humanidade em geral, pero especificamente o povo de Deus, para estar santo, justo e misericordioso, de modo que nos por reflejar o carácter de Deus. Com outra palavra, o elemento aqui está fundamental para a imagem de Deus que deve restaurar de nós. E está no momento que nós está obedecer a instrução do no texto de meditação, a imagem de Deus lo que deve restaurar por meio de e-book, a Bíblia, pues, a palavra escrita, por meio do Espírito Santo e por meio de exemplo que nosso Salvador Cristo Jesus alaga atrás. É palavra viva. A palavra está instruindo-nos assim aqui. Senhor, su precepto está recto, está alegra nosso coração. Senhor, su mandamento está claro, luz para nos huevo. Salmo 19, versículo 8. Espíritu Santo talaga e gloria del Señor reflejada en nos. Nos tur, sin nada de tapa, nos cara, tamira gloria del Señor manera de un spil. Y nos ta queda transformada en lo que nos tamira de espile. Nos haya más y más gloria por medio de Espíritu de Dios. 2 Corintios 3,
versículo 18. Y finalmente Jesús te avísanos así aquí. Toma mi yugo riba vossos shoulders y sin adimi, pa sobra mi tan manso y humilde, y voso lo haya sosiego. Mateo Jesús, versículo 29. Mi hermano, tomando tres aspectos aquí na cuenta, tiene razón suficiente para nos tomar instrucción de no stop de lesa e Bible na serio pa de forma e instrucción divino aqui tapa vida e dona-nos vida. Nos oração para o main tata, Senhor, nós te pedimos para llenar-nos tanto com gana como capacidade para obedecer boa instrução dona-nos ave. Danke para boa revelação dona den e palavra. Danke para o Espírito Santo que está transformar nos maneira de pensar, expressar e actuar. E danke para Cristo Jesus mesmo, que alaga o modelo de vida para nos seguir, mientras que nos está esperando riba su pronto regreso den el novianán di cielo. Amén y amén. Cocolisu. Compartí, comenta, like y suscribí. Bendición, mi hermano. Es aquí te llegamos por medio de Boc Canal e Palabra Actualizada.